몽니심 사시와는 프로젝트 니 몽, 게 또 사작이야 거터마. Music video ni mong ke aro ni actor by actress ke Manorama by Alexander they production house ke TV studio Alex Bamboo ni production okay omo story bahai ke phaiga ke 2019 no kaisa sadoni ko nai tong mani video ama actually pok thanga ama video ni title YouTube okay suddenly ang thani kaisa one song phaiga like boroni bo aige ro life tong na boroni bo sikla jora rok tong ma ba charai fru school pore fru rogo jeng crush lo wai mani ge maybe borong ni bo amo hai jora rok tong khna ge sanamu nai nai na bo amo hai amo kaisa ani imagination ke boni life yang compare bu khaya inspiration bu ke boni maya ge just one swkang ka koroksa buri sister angnai like bini story amo hai je music video je ndukmani hai angnai ke ang nije no sak bai thon a story no one swkang kisa bukha tamjani hai ma tong jaga then ang o story no tei sabon approach khlainai hini one swkang one swkang because aro jaga ni actor amte heluk suna nangnai bo charai ni dress bai bo masang nai te kisa okra ni dress nawi bo kisa khapi nai because tabo kabang ma actor tong bo nang school dress chumroi khlai rekha ke masang yang nai ke ani mokolo Alex simulo tong go bini ke to korok re khosai rok re then bono ang salja kok salaite bano kaisa project ni bangi ano sahomani ke ang saga bono like an thani kaisa story tong o nang jaja kha hingke ba jeng khlai leman we can proceed on that then bo story sadin saga ke ang chatting ono ko no tamse whatsapp ono bono sahoka wala amte story kolama ke waisa bai then ke bo story na jaja kha it's totally unique let's proceed then 2019 no one so lema ni ke bo afro sao maybe 2020 rogo jeng khlai le na 20 ni February March rogo phan khlai le na ni one so ke 25 ka 20 was almost corona bai no pai thanga hai pon jeng our project no 20 ni last November month of November ro khai ka project hai pon jeng release khlai malia kisa jora rok Malalia ni technically kisa kong lekha so project hinke am dikhe no kong kha now let's come to the story kabama borok sango amo bahike norok mane ano sango especially saboni story amole kholosa triprasa ni sister ke bahamle tongkhna rohin sao hinke amo ang I swear amo ke bon story ya amo ang just kaisa ani one suk mani si ani imagination si khoroksa bri maybe amo haipa nong khna jodi si miliwi tong kha hinke ba amo totally amo alada totally abo coincidence ngi mano miliwi tong kha hinke ba ke tabo bikabang ma questions ngi mano o project no te jeng aro kaisa word hinke sacrifice word use khlai ka last do ge jeng kabang ma wan sugi mano omo hai lama kai to ni lama thangka hinke no sacrifice sacrifice khlai ting like amte ya kabang ma borok no ba khabai mo songai kai to no hamja gai kai to ni lama no himna mo songai hamnai tong go ba khani je no amo decide khlaio mo songbai hinke baksa hinke ba maybe omo tabok je music video je incident ngmani berini bos kabang ma tragedy kha ke baksa ba maybe tong khna amo haibo family rong ni issues ni bagi phano bo kai to ni lama o himna ni bo choose khlai khna ke oro jaga to beri bini life o bini buma pha thei thangka bini buma pha thei bini toy ni nogo thangka bini mama soni nogo thangka mama soni nogo thangai yamene aro bini toy bono thangja kha bin toy bai normally age rogo am hai cholewo am thei thanglai mani rok buma ma ko toy rok phano ka ge thanglai mani rok besi bok chole ko age rogo ke boki sam theke face khai ka ge bini exam paikha matric examination paikha ge bon phrangnai kari kha so bo
tam lama himnai bo chabi malia bo bini bagi joto jaga no dogar kholop jak hai khenukha ge bo last to wansuka nei ang kaitor bai o lama o himna bagi no ani life o omo hai angkhna because ang je wansuk mani ke omo hai kaitor ni lama himnai rok hai motai ni je dofani bagi je society ni bai kaham sanamnai borok ni bagi nije musuk ti ya phano kaito no borok no already they are chosen sakahinge baksa jeng kobang mano nugo father habo sister habo brother habo hai phano borok haba sogi mania father ko gi thangbayo ke am hai no like borok chosen no tongo hai si am hai lama himnani bagi am ke ani wan sok mani se ani ideology se maybe chaya phano mano nakadi phano ang je wan sok mani ke ten tongo am hai borok je kaitor hamjagi bini lama no himnani sebro so aba buribo same thing am tin bini kono plan kri age charai forogo bo am hai lama himna hini but suddenly bo bini situation no am tin thagani bagai bo am hai lama o himjak tin thanga but bo happy no bo bini life no bo pura ko khlai rekha kaitor no yafa rekha so almost sorry cam no and norok kabang ma kokrok sengnai ke to sengma no ano tam pa phaya sing toka kok sengma lo okay and belai kana hambai na roman item mani bagai te video wo amsake hamjak mung romani bagai belai kana ang khabai khobai na hambai maya fro they a lot of viewers 247 so belai kana hambai hamjang muroi tamani bagai bus kango jeng tebo kaham tu bunan yang jai dok nai keno rock please ano ro sadi norok bahayang jaka mo video no nuya khoin ke ba please thangi nai di kisa joda no omo belai keno bukhanang nai ja te ya keno rin bagai ang kisa hene khna rishi no chene life besi balok ria almost no ke paya swkang life no jeng mathaya swkang kisa tia ang henry khna rishi no Jaya kotama hoi jagama matum shawe bahai pakha tang jaya shima ketha pama yari bahai shuri jakha hambai te norok ama video no naithosa kang ba share klai di ngejeng bus kango kisa live phainai ang tabu decide khaika live Facebook live month or WhatsApp phainai te norok bai kok kisa mesa salainani so anyways thank you ani ama video nai tamani bagai te jotono no hor kaham and sorry norok ni muktri no kisa ang disturb khlaika aro hor kuthuk no almost 11 to kasaya ko iphone actually ang jora rok maya ke chalo bo haino ani duty thango horobo program rok abage ang kisa these days kisa ko jora le maya no tongkha iphone no noroni hamjak mong bayang tongjawo amsuk jara anyways jotono no belek hambai and good night tada